bwanyuma y'abantu bari kuhika batana byenyine emwe kwitwa umucyange cya Masaka n'abahekera ba ADF kwita abantu bari kuhikana na bashatu umucyange cya Mpondwe mu district ya Kasese Abany'ishengyero bayireko kwetwa mbwita kwabo omwishengyero bwe bari kushaba minister w'eby'okwerinda okutaba Pooriisi bari kumara byaro ngo nekiyambaho kuhera abantu baguma bayeterera induru. Pooriisi kugira ngo yaheko mu byaro munonga niko kishemere kuba kiri. First of all twatukiriza ngini no kuruga kare kona ubu security ya bireta kabirembe munonga na hate kabirembe kugira ngo yarengire no shanombi cweka bimwe ibintu byo muri Kampala konka buri gomborora aheri hona hakubira hariho Pooriisi mbese washanga police station eri nko mu trading center dere yo mugomborora yona hagira icyabaho abapolisi bashatse bakora ki so ningira nicetagisa tubongereyo babongere namba nikija kukora emintu kabibiri nikija kututambira na nabana bitu abatine mirimo kandi ubwo polisi ari kwetagwa batunge mirimo konko yishike ngu enyimaho Pooriisi ikaba nekora kandi Pooriisi tekayongerwa ku marihanga ryona abo kuba esente zo kubashashura tuzimba konke nyimaho Pooriisi kesha ziramageze eresere engeri yo gukora na local defense units na crime preventers abantu abakubaye bakwatanisa bagira okubayamba Pooriisi akurwanisa ubuhenda biragiro. Osi witu wa Rubindi akagamba ratio yo mu Pooriisi aha abantu baburije bari suppose kuba nakuma kushanga ngo omupoliisi ashemekwa nakuma abantu rwenda noreba ngo muhendo nokubagura umwinji gukumusinga so echo kugira ngo parliament kushara mungu tuhereze ministry ya security esente ngo bongera hanamba y'aba police mu ihangomo nyowe ninchikirizana naco so nyonanye na nyongera kusaba Pooriisi kugira amani gubajongera ekuma abana bitu na bwanyuma minister Jim Muhwezi yagira ngo government teyine sente ziri kumara kubasa kutaba Pooriisi abari kwetengesa omuburi cyanga. Does it mean you removed the building but you left the personnel? Yeah, the formation is changed. We just changed the formation. We can't discuss the details. But where the Honorable Wanika said that the personnel are